Siyakhuleka kunina besilo, siyakhuleka kunina bendleleni mithi yamakhosi, igama lami uSabelo Mnikathi TV channel Emgedeni podcast. Umnyango wezempilo usukhiphe istatement esiqinisekisa ukuthi lo nesi obonakala ihlokoloza isiguli kule video elandelayo sebethatha isinqumo sokuthi bamise with immediate effect ngoba umnyango wezempilo uthi awuhambisani nezenzo zabantu abasebenzi bomnyango wezempilo abaziphethe ngalolu hlobo. Mphakathi ukushayela ihlombe lokho. Bengihleka engikhuluma kathi I appreciate you so much. Nico.